Nipai thong kya braisi Surini Ranko Ratrok Arni Karbi Student Association Kes A Jaipong Branch Committee Lapen Salawar Branch Committee Atum Patir Piponsi Mai Biponlo Sonsi Mai Kepadola Ke Jaipong Adarsa Higher Secondary School Alongsi Felicitation Program Education Awareness Program Biponlo Lapen HSLC successfully candidate Atumapan Karjo Ajamek Deng Ponlo Lapen di pini nang chitong dun aluhi aman mate man peng ki duwatum nang chitong dun laki akyahai binong teron lapen langhen local Billy Mohan Khaklari Kathar soning ti lapente Halloween pen nang chitong dun laki West Karbi Anglong kes e atum lapen pinang an kes e ketheke ding atum nang chitong dun Puluni pen Arun Bay News Text Report News 7 Pininilitum Karbilo Charlie song Jaipong salawar brand selang rapet pen dasemet pet Jaipong adorso higher secondary school asai hemalong kep angdeng pen krehini angdeng asat lang ki unduna bongu mardom ban dasemet pet toklang hen pachi hugnang jibul bang so awareness mate cherok tokamai lapen anpar alang tum labang so success of thak ail tum bidi sure ka chepa choyan patam here to me ka chepa jirun labang so mai fetame bi ponlo dasemet felicitation program si labang so mai long ke ong dong il tum hanang thana teng protang de bang pharu so se candidate sa tum bin Jaipong sala warban fetame labang so sat lang angdeng un ponlo labang il tum khai phan il tum hawar il tum labang so Jaipong sala war haw arada phan bang ke lasi nong me nong thang gusin lumang puingtung lasi an so se ke bang jilang por fetame Karbiari sujang atum fitame toklang hin bang pachi hung wek nang jila pen toklang dai sika che song bang ultima happy me pen jasemet pet ilitum api apotum fitame aus marphan kachelana don kache oradon motela akai kapan hoda jia towar bang pa claim nong ledera toklang hin pachi thang wet mate pachi hung wet labang so sai le claim pon pe mi plutang iltum khai ta morni si bang ke det long riang bong pen si Karbiang long da loge thege hin pa pa phrang nai labang so long ri pu bang nai hok ji lasi ilitum ka bori ponangi bang kala hello education avilu non apor bang chini pe menang ji non kapa prang pik akai kaching bai akai mate competitive labang so pir thi pinak lafrada ka jata phone ching bai dunji pufitame ache pate dunji pufitame jakong ban kali bidi pen kali toklang pen vek nai toklang lo bidi nang po toklang labang so jakong sin bang hi ser simpe manang po je ilitum labang so det alo re ka pache larji phan bang ke toklang aphan fil tum simpe man sil tum pa prang pen iltum kengkam fetam che jor ponang po lalo là nang litum la kep ang deng apan coach ki bi pon yi so nang litum la ni hang dum anon ke bang prang labang ke ilutum chengbai rap sarpen pulutang te ke bang jilang apor bang fetam bi pon me thema ke damtang ningkan hini aprang Jaipong labang so higher secondary school lo result lan tum chini dak bang ke 0% inuta pas ang udar la poson se do fetam me halabang so birta kar jilong pen amasinil tum kar bilu charli asong tum labang so ha war phan jasemet education awareness nang bilo teachers men kapre kaching bai arsik jit pedolo lapen adun thu aning kana bang ke dak result nang bap chatlo nang mi chatlo pining an bang ke dang mi hoilu pusil tum birta long lasi kabori pon lo protang te gichun chejia ajata ve aporsi ladake ke ase tum tele kabori ni pugali api podum feta me osam har kachala na don mate ka toklang hin kapachar leji phan kachalang unchara bang ke aporsi pinang ji kopi podma protang te toklang la pusono ja kong wel tum ninghang protang te longri tami pachalar un lasi free coach bang ke lake kenang sot protang te lum ke ase pen bi pon onji la pen biver kapre adim feta mel tum bi pon ver lo